kako ide. Nalazim se u Varni, Bugarska, treći po veličini grad. Ovo ovdje je sad morski park. Izgleda prelijepo, oduševljen sam. Odlično. Idem sad malo da razgledam šta sve ovdje ima, kako sve ovo izgleda. Ono što sam do sad vidio dok sam došao do ovog mjesta izgleda mi odlično. Jako sve je lijepo uređeno. Vrijeme je super, malo oblačno, duše, ali je odlično. Za šetnju, za razgledanje. Inače, Varna se nalazi na obali Crnog mora, ima oko 350.000 stanovnika. Odmah poslije Sofije i Plovdiva je po veličini, dakle, treći grad u Bugarskoj. Odlično izgleda, makar ovaj park se meni jako dopada. Vjerovatno ima neku posebnu draž zato što je uz more. Nalazi se na moru i mnogi kažu u stvari da je Varna druga bugarska prestolnica, to jest prestolnica na moru, morska prestolnica. Vidim tamo i neku plažu, kasnije ću da odim tamo. Inače, smatra se da je ovdje u Varni naselje postojalo još za vrijeme Tračana. Dakle, grad je dosta star. Ne znam od kad postoji ovaj ovdje park, ali on odlično prelijepo izgleda. Ja sam oduševljen, wow je efekat. Inače, ovdje u Varni nalazi se dosta značajna luka, pristanište za Bugarsku. To nije najveća luka ovdje na Crnom moru u Bugarskoj, Burgas je, ali je Varna druga, iako je Varna veći grad od Burgasa. Ovdje je neki sad spomenik. Ovo je spomenik Panteona za borce koji su poginuli za vrijeme Drugog svjetskog rata i prije početka Drugog svjetskog rata, a kažu da su borci protiv fašizma. Malo čudno, Bugarska je bila na strani Hitlera u vrijeme Drugog svjetskog rata, ali se ovo odnosi vjerovatno na sovjetske, ruske vojnike, a ne na bugarske.
Ima dosta cvijeća ovdje, jako je lijepo uređen park i grad generalno je odličnog izgleda. Sve izgleda tako super. Čak mi se više dopada nego Sofija i Plovdiv, premda sam bio nekoliko puta tamo. Nisam očekivao da će baš ovako da mi se dopadne. Sada idem na jednu plažu, da vidim kako je more i kako izgleda plaža. Sad nije vrijeme za kupanje, ima dosta valova. Kad sam ja bio, bilo je dosta meduza u moru. Sad već ne može da se kupa zato što su veliki valovi, ali more uopšte nije toliko hladno. Meduza. Ima ih dosta na svim skoro plažama u ovom pojasu. Plaža je jako velika, nalazi se odmah iza parka, Primorskog parka. Ovamo se nalazi pristanište. Izgleda ok, prilično ok. Iako turističko mjesto, trenutno mi baš i ne izgleda tako, premda još uvijek traje sezona. Ovo ovdje čini mi se da su izložbeni eksponati vani nekog vojnog muzeja ili uopšte muzeja bilo kakvog. Prvi put sam ovdje i utisci su prilično ok, jako fin, pristojan gradić. Dosta mi se dopada zato što ima i dio koji je dosta urban i dio koji se nalazi uz plažu, koji je pokriven cijelom obalom praktično parku. Znači, dosta mi se dopada i mogu da kažem da je jako lijepo ovdje, dakle vrijedi posjetiti. Evo, prvi sam put ovdje i želim bih da se vratim. Ovo je neko šetalište, odnosno njihova glavna ulica, jako lijepo izgleda.
Da vidim sada da li ima nešto da se jede. Ovdje sam našao ovaj so fresh, healthy and delicious restoran, pa ćemo da vidimo što ima tu.